Waban boleh ke office memorandum nomor PER bracket AR 25/2022 part 3 dated Sipotarik Benaiwasan Arpo Arpoat hakane ke office memorandum kadai ke office memorandum ke bejrong tehen reha ke clause F jong katu ke memorandum kaong at the district level or subdivisional level. Reservation of 40/40 for Khasi and Garos will be combined as 80. But kaong ru hakaway ka sentence while selecting candidates for such posts, preference should be given to local candidates residing permanently in the district in which the vacancies occur. Kane kadai gamat kaba ngaku aman ong khamtam syaki perlo nong yalam hapo riboy lada kidai kiseng balang ne kidang mak snong ne kisamla watkam baro si keta hariboy district ngim jukran persya ikino kino ki candidate ki bawan na ki we ki district ban watkam ban ya compete lang bak ngi hapo riboy te henry ke office memorandum kalai specific instruction bagi pos ki balai hapo ka district deban ai ya ki permanent residence jong katu ka district hakaba ka pos kalai tengas ngo nang ne syakmat ki perlok cengi na po riboy ki de ban le halor jong kani ban diman ila ka jong ka hok ngam ong to yo pen huri hura te henry kumnong in diman ila ka jong ka hok ki don sibun kilat kilenti kiseng balang ki grup jong kiram bat snong ki samlawat kam nila bani kendu UDC du balong chairman jong ka district selection committee la kumno ka screening ka de bandon nadu ka por ka bangi tab ya ki application form jongi lada ka de online offline ru preference kamu ngi check iki address kan lada ki babun ki candidates ki de napok lokal preference de ban ai ki kumbalong hakini kisnem ki balalay lada laikam hari boy ubabun ubawan uhiar na is Khasi Hills mo te klempep hakajingya le ki kena boy jangi ngamong baki saadin kitip kinang dan rei haka competition lada ki state bantai computer kendia si life second become state rupil ajok mapi te ki kena jangi ki dei ban yale sitom bat ban pen kamru ya kana ka hok ke belajar hang ne ka clause F boleh sebut